जोबथायाव आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावखांनायनि हेंथायै पुलिस बिफाननि गोख्रों राहा लादों। दिनै बाक्सानि सालबारि हाग्रा बिफान आरो पुलिस बिफाना नायबिजिरदों। बाक्सा जिल्लानि गबरदना आरो मानास माहारियारि हाग्रामानि साखाथि ओनसोलाव पुलिस बिफाना हरखाब नायबिजिरदों। बबेखानि दिनैनिफ्राय गोबाव सानसिम बे ओनसोलाव नायबिजिरनाया सोलिबाय थागोन। फारसेथिं हाग्रा बिफान आरो पुलिस बिफाननि नायबिजिरनायनि सिगांनो आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावखांनाया बन्द जाबाय। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामानि साखाथियाव थानाय नारायणगुरि, गबरदना, सुनबारि, खालपानि बायदि ओनसोलफोराव थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावखांनाय खामानिया सोलिबोगासिनो दंमोन। खनन বুলি ক'লে অলপ ভুল হয়, কাৰণ যিটো আমাৰ খনন চলি আছে একচুৱেলি পাট্টালেণ্ডৰ এইটো পাট্টালেণ্ডৰ পৰা শিল কালেকশ্যন কৰি কিনে হেৰি কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া টোটেলি বন্ধ আছে, যিহেতু বহুতখিনি কমপ্লেইন আহিছে ইয়াৰ ওপৰত। তাৰ কাৰণে বন্ধ ৰখা হৈছে আমাৰ DFOৰ থ্ৰুদি। আৰু মেইনলি আমাৰ আজি চাৰ্কেল অফিচাৰ আহিছে জালা চাৰ্কেলৰ, তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি মণ্ডলো আহিছে লগত আৰু চিটা কপি লগত লৈ আহিছে। গতিকে মই ভাবোঁ আজি যিটো তেখেতসকলে কাম কৰি আছে সীমাৰ ক্ষেত্ৰত, নিশ্চয় আমি গম পাম যে শুদ্ধ হৈ আছিলে নে অশুদ্ধ হৈ আছিলে বস্তুটো। আৰু মই ভাবোঁ কামটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব, কাৰণ এৰিয়া ডাঙৰটো, আৰু বৰ্তমান কাম আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ পৰা, আৰু কেইদিনমান লাগিব এইটো শেষ হওঁতে। চৰকাৰীভাৱে আমাৰ পাট্টালেণ্ডৰ পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ে, আৰু লগতে এটা মহলো আছে, চৰকাৰী মহল। এতিয়া ছাৰ্ভে কৰি দুটাৰো ছাৰ্ভে কৰিব, ছাৰ্ভে কৰি সীমাটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব। যদি বেআইনী কৰিলেতো একশ্যন লোৱা হ'ব। আৰু কাৰণ পাট্টালেণ্ডৰ যিখিনি মাটি আছে আমি জনাত ইয়াতে পুৰণা মানুহখিনিও আছে বহুতখিনি। এটা কৈছে যে এইটো 2004 যোনটো বানপানী হৈছিলে, এইটো সম্পূৰ্ণ গাঁও আছিলে, গাঁওটো সম্পূৰ্ণৰূপে উঠি গ'ল। উঠি যোৱাৰ ফলত আৰু যিখিনি মাটি ওলালে সেইখিনি মাটিতে একচুৱেলি পাট্টালেণ্ডৰ হেৰি কৰি বিভাগীয়ভাৱে নীতি নিয়ম মানি কিনি কামটো কৰা হৈছিলে। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर शोरूमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे शोरूमाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 28 फेब्रुवारिसिम बे अफारा थागोन। मेरिडियान किया मटर शोरूमा सा बङाइगाव साफागुरि रोड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमाव थांनानैबो नायनो हागोन।